mau na alalangay ang perapeta le tongiola lo tapaola le tapaseka ile ai o Nazareta ile nupaia le savali mai le langi na faalia e Maria o le aavea matina paia ia whaia ia upe o le malelenga uatu leia i le aai o tāwita i petele e ma i le asolua se pulu lima o te sema na whanawai le tupu le langi ma le lalo langi e la maleto i lalo o e maa mai le pasiasi na tupu le tama o no popea i lalo le pule anga a Maria le tinapa ia le na Filipinia ma Iosefo le matai o le ainga paia le olanga pa alilo lilo o Yesu Mesia ile sepulu ma le lua tausanga Kolona soifua na peise peluma ai na taiai na yona matua sa ilile sama maletinga ina wale iloa na pio moia i le pale ulo na tama e pai na ngaluenga le atoanga o le tolu sepulu o na tausanga na paaumina o ia ele anganga pa ia i o vitana le siupoponga o le tamawa ta alilingia lo watali pelelena o te pia pia ia te ia le ngaluenga o le tala inga ua amataina e toa se ululua na Filipinia mo le painga o le paiga e tolu tausanga oa o pea iona ala awa o ia le ala le moni mare ola ua tonu le taimi na tupoina e le tama le ngaluenga paaona le apa e aina le tutupa ia o le apa amalingina le lalo langi ia lavea ina mai le leanga i le koruse na tau ai pa apangota o le alefa ma le omega o ia le na le amatanga ma le taununga o mea unga ma eu le lofa o Yesu Keriso mo itaua o se tala ese na longo iai le nuunga o le na oti
atu tu o ia peina valo ia. Le tunga mau e le ai se pau ana te tao ia. Le tua o au, le tua mamana e pa ia o ia. Le lalo langi, rano ko sala i le amatanga. Le pai toto a o le sa o la tonga nei watatala. O Yesu atoe a pio a elona pio anga. Sauni le pale mo oe maa uio na tapa tapa. Na pio o ia e awina mai le anganga pa ia. Le tolu i potasi ia o le tasi tolu pa ia. E na te tausi mapa malo sia ilana e kale sia. E le mapai e le pai tuto au se ori o na tineia. Lo atu ia tato siki pa atasia. Le pa apetai ma le pa amanu ia Yesu Mesia. Dua peta sama taruna avea matangata. Aleluya masanga ia lona supa papa ia. Aleluya masanga ia lona supa papa ia.